Assalamu alaikum. Akıkanın etin, şu jentek maldın. Akıkanın etin sööktön sıyırıp tarqatış gerek deyit. Oşol çınbı? Jok. Bul ötöle tүйшük jaratat. Bayağı Kırgızda söz bar go. Etke şorpoy betke dep. Oşo kalsi dep koyup bugünkü medisinalык tilde. Bayağı şorposun eti menen goşo kaynatıp kadimkidey ele söögü menen goşo bergen jakşı. Bolgonu keyir alımdardын pikirine emne bolot? Çagılbasın deydi. Ayşe'nin özünde söz var ne degen? Jentek maldın eti, jentekке arnalıp soyulgan maldın eti çagılbastan kazanга bütün boydan salıp bışırıp anan keyin tarqatkıla degen, bergile degen. Oşonduktan çakpay bergen jakşыраак. Daha koşumça malumat sүйүнчү boyunca bul boyunca jentek kim ötkөрsө Kudayдын buyrugу менен жин оору менен ооруbayт деген. Жашы 50-ге 60-га 70-ге чыгып калса дагы кандайдыр бир себептер менен же түшүнбөгөндүктөн же маалымат жетпей калгандыктан ким jentek mal soyуп jentегин өткөрбөгөн болсо, ошо jentегин өткөрүп койсун дейт.